Comensiam bakui. Yalam lendi yang iwe pa iwe hakane ka step. Ngai ti hame yakinikikun baro kibasyang ban Sngap yakaktiyan jame. Menang parsad mensiam yaki. Menang penkantang yaki. Bak menang penkantang yaka jing sautu janggi. Yaka bors sautu janggi. Menang pelai lud yaki na baru ke jingbe. Ay bakindon barabor kat kum ka surja me surjang ka bane. Karkuya nga pensleya nga bangan JINGKREN yaka bade kat kum ka jimparsad jame. Kohimen ko para bayid ha utray Jesus Christ. Nga ay kublay ning kong kasngi buram basuk bad bakumen jongga jingisene jimblay. Bad ngas ngauto hakene ka limbong dondro yaki himen ki para jongi kiba nakakin hun baper ba yasilok lang badngi da kababuram ya pibaro nga yang hangne ban pasya jingmot nakaktin utray kumba umensiyam bakudo prasad iya nga JINGKREN yaka baday JINGKREN nakabenda ka jingim mensiyam jongi hane kasngi buram jangga jingisene jimblay ngilong kikun badon bok SHISHA banyo shimmen dalang hakane ka Eucharist bakoy bandup yomad yaka jingit ka jongo ko himen ko para haka jimpaw jongu Jesus shaka fostina bakoy ulakran kumne shaka fostina bakoy nagabenda barok mensiam jangge brio bad haka dairy jonga kaba kindai spa kinri pusan ula onkumne souls perish in spite of my bitter passion. I am giving them last hope of salvation. That is the feast of my mercy. If they will not adore my mercy, they will perish for all eternity. Tell souls about this great mercy of me, because the awful day, the day of justice is near. Ngatip puna preng jompi bam soto, ngan sa pinwandurya pi hakaktin kasi yakane. Kohimen ko para, kane kalong kaktin kabag kordor, kaba mga bad mapi, ni deben shimkia. Jisuang, born gimensiam, kidon hatmir ka jingma namarba kim shimla shembang yaka jingsha shitam bajur janga halor kadimpana ngadanga yaki yaka JINGKREN kabag kaddu nagabenda ka jimpenim kane kalonga sniburam janga jingisene jimbale sniburam janga jingisene jimbale kalonga JINGKREN kaddu ya baro ki bangit nagabenda ka jimpenim nang daw jisuang lada kimmane yanga haka jingisne jimbale kin sajatiyaw lada kim ken kordor yaka jingisne jimbale kin sajatiyaw bad kala ulaong yaka fostina bakuin yatulem but hikaya kimensiam baro shapang kane ka jingisane ka janga namar yaka apotsni yaka sni kabamatam kadang jan ko himen ko para kane kamde kaktin agabinda ki Catholic marway let's say don ki kun Catholic is no so wrong hoy ngidon ka jingisene jimbale baro ki kun janga parte
kideban man poi shagane ka jingisne jimbale kane kanong ka sur lese don gi ba shong hangne pe perkat hangno la to hakatino bale yakane bunsin kane jingkerli bun napadeng jongingi kerli hangno kadon haga jingto bakui ko himen ko para kabalang katolik kaim om tang kaktino bale yaka dustur yaka tradition yaka jingi kai jongi apostol yaka jimpau jongo jisu naki po shaki por shaki rikoin kane baro kalong kaspa jonga jinge jongi namar bale Bongi jinglenium jongi kabangi penmenda ka penshang nongering ro haki kitab bala toda ki apostol kaba kerteng didake hake didake kala batai shay kadar kumno mange ki kristan ngide banim hake jingri bale hake shimmenda hake mas bakuin dakaba plap pop dakaba shajingit dakaba le yaki kam isene Rengkat bat ka Bible, ngidon buon ki jingi kai kaba bendrap lang hakabalang. Namar, buon apdeng jongi ki kon kristan kiba don haka jinget minda, lese kilamit mai. Namar ladangi ti jilliyo, yeka history jongi buon ki kinhon kristan, nilaban yoi kalajia, naduh ka por, lese shihajar snem, nangda ter, katsa uspa, Katsanspa, kadhenye badarpo way. Andre shua katang ibarang ilang kaway. Along kaway. Ngila board yake jingi kai tista jongu jisu. Ngila kongo yake apostol. Ngila don kata ke jingri ubale kaba palat kaba omla ban mudur. Ke jingisne jimbale kalong ke jingi kai kaba timai kalawan na house nem katkindai spa laipo haba ujisu ulajit kawe ka sister kaba kamlom bastard hadu kata kum ki vei paat ki sister namar kane kalonga sister balatre ha ka kamarashad kabalashad jingshat nagabinda ki para sister kambad don ka jimpule kalapas tang class 3 Henry ujisu la jidiaka ban penpau yakabab kong santam nagabinda jongi kikun baro tenagataga daw ko himman ko para habang ikirli buon ki jingkerli ngimla ban lap yaka jubab yaki bangait kimdon kam ke jimbatay kabapalat yaki bangait ngimla ban batay kane kalongka jingong jongo uble hakapor ka Maria Teisoti kala pau ha Lourdes shaka Bernadette bon ki bri kila kili jingkerli kae kane ka jim pau jonga Maria Teisoti ha Lourdes badu blay wala jid yaka Bernadette bakoy ka kinna nonggendong ban penyetu ban hikaya bar ki bangait baki don kam banle riyubale yaka Maria Teisoti lada kalonga batok hadu minda ha Lourdes daki lakmut ki brio ki tur ha poshisngi bad bon ki bangait bad ki bamngait ki late tu shato ya ki bapang ki bashitom ki tu shaganega jakal Lourdes pilaban yoi haka internet ladapi wad haka YouTube pilaban yoi da building ngut ki bri ki tu sha Lourdes banle burom ya ka Maria Teisoti om deban mane ya ka Maria Teisoti pe deban ken mau banle buram ya ka Maria Teisoti namar ba kalonga kami jongo bale bad bon gi baduai shakata ka jaka ka bakuid kio jinkia wad ya ki bapang bala shakindai ya ki doctor bamla sumarshu ki im kio bor nama ka jimpau jongo bale ka wan shangi ki kon na ki po shaki por ha ka bangit im ha kaktino bale ha ka bangi kongo ya kaktino bale uble ujir ha padeng jongi ki record ha bangi kongo ya kaktino bale ka bangi jid banim kuid ha ka jingim jongi uble unsa wan pau hangi na ki po shaki por banitu ya ka jimmaya jong ka baneng na ka benda jongi kane kalonga jing shisha uble upenyetu ya ki kun ki ba yidiawo ya ki kun ki ba jid banim ha ka jingkoid ya ka jimmaya jong ka baneng but ka fostina ba kuidro
kalong ka sister bakuy badu belai wala jidia ka ban penpau ya ka perte ya ka buram kabaap yanga badiapi lemba ka jingisene jimbele ya utrai ya utrai nagataga daw ko himen ko para habang idon artatin ni paisha ubale habang idon jing talod haga jingit ni paisha ubale lemba ka tino bale lemba ka sakramen bankarpat koble ngadang artatin ya kane ka jing shisha khato kalong shisha ne em badotrayon sa penshai ya ke jing mur kabadum banong Peit kokon kane kade ka saindur jonga naga benda ka parte naga taga daw haga jimpao jongu jiso shaga fostina bakudaong kapor kabakadu kalajan kapor bashirke kalajan bad naga benda bar ki kon jonga kidon ka jingkermen namar ka jingisene ka jonga ka donod badap da ka jingisene yang ikinampap ngidon ka jingkermen tinakataga daw ko himen ko parangalaong ngimdeban perlong ya kene ka jingriyo bale tangga jongi ki katolik ngideban hikairo ya baro ki kinhon kristan lese don mano hangne hapadeng kino ki kinhon kristan kane kalong ka jingker part jong uwe ulindo batalod Shimkia ya kane ka jimpao jongu jisu haka fostina bakuid hikai haki para kristan jompiro ba makiru kinduai shaka jingisne jimble kasuk bantuai ya kane ka jingduai but pinsanang yo jingisne ka jongu bale haki bange jompiro haki kinhon kristan jompiro namar omde mangi ki katolik ni deben light im baro ki kon janga parte ki deben light im namar ubale wala ay tangkawe ka kerteng yang ki kon janga parte ya malla ki jait benrio ka kerteng jongo bale kalong uji su Christ Nazareth lemba kane ka kertengken ni barong ni deben light im lada minda ujiso uhikaya ka fostina bakoy ya kane ka dor bad ka jimmod jangane ka dor omde tang yang amarwe yapi baro ki basyong hangne ya ki bampat syong hangneru ya ki bampat tip syapang kane ka jingkordoru ki deben shimkia ko himen ko para kane ka kamram jonga ba jompi banhikai ya ki kon jongi ya ki himen ki para jongi syapanga jingkordor jonga jimpao jongu Jesus Christ ha kane ka dur ya roya utrai banyoyi ya artile ki rong jingshai hangne jingshai jongka jingshai basaw ba jingshai bali kane kalong artile ki wadoy balam mi nakakurum jango jisu u jisu ulongka wadoy ba penkoy yangi ba penim yangi u jisu ulongka wadoy jongka jingisane jimbale nipule haka kitab Ezekiel ngya tulupa kalinang ka ba saupo hinyo syapang kawe ka wadoy kaba mi na napo kaduan kadupat kata ka wadoy kala kaba kala mi kalong ka barit suki pasuki ya ka jangka ta ka wa kalahe kanang bunum kadbanang toy baru Ezekiel ulapet baningkong ka kadon siya tangha ka kindong kijat nangda kalakiu shawu kosiu nangda siya singay but kadba nang tuit ka umsan kalam mi shushu na po kaduan gadupat but lashu banyang udeban jingi hapo kane kade kata ka wadoy uyasakia nong yatulupa ula yo i haba ula pet ya ka Jerusalem udang pet ya ka Jerusalem badula yo i ya ka temple ula yo i ya ka duan ka dupan bad menda naga benda jongi ya ka duan ka batimay kalong ka donod bakoy tam jongo Jisu
Yaro yautrai. Yaro yautrai. Yaro yautrai. Ko himmen ko para. Ngidon tang kawe kaduan menda. Habang yang hangne. Nga kiniya ya kene ke jinkiniya. Kane kalonga duan. Ha kabauji sulayap. Ha lor kadimpana. Ha loru. Lum Calvary nagabenda jongi. Lum jonga jingit. Lum jonga jingisene. Lum jonga jingmap. Yaki pop ya baro. Yaro yautrai. Yaro yautrai. Ngilaban ya tainia halor kane. Henry ya ka jingya tainia persya ya kene baro. Kanum penpo yangi. Syakata ka jingit. Bad kata kekerdan. Kabauji sula kular nagabenda jongi baro. Halor kane. Baleng ya tainia. Ngamde ubastad. Henry ngas ngavutu kadba nang yait kipor light no jisu ngimdon kiwei pat kilindi light no ya ka jingisne jongu nginumdon kawei pat kalat kalindi ban kiu shap baneng ko himmen ko para shimkia ya kane knamba ni barong in light barong in yakando lang shabaneng Ngiyos ngaw, haka jimpule baat, naka kitab jimpen pau, kadba uya anis, udon haka devlin ng Patmos. Udon marwe, mudur, uwe bishop, usyang marwe, ha devlin ng, kaduan, kawain, upo, kano kalat kalindi, ban kiniyamas, Mudur ko himmen ko para ya ka jing sosi jong utau bishop uya anis bakoy. Badula duway. Ula linga mensiyam. Ula trang dik nagabinda ujiso. Uken rad jongu. Bad haba ula trang hakas niutray. Uhaba usyang marwe haka dawlin ng Patmos. Ujiso ula wan pau haka machongu. Barkat tino balay kabang nilayos ngomendan nilayo badu ya anis ulas tang bans ngawuto bade ujiso haba ulas ngawuto bade ujiso yang hajan jongo ula kelan namar ka jingkraw ka buram jongo jisu hakama jongo ko himmen ko para hakamat ka buram jongo jisu ngibaro ngimlaban yang satya Henry usya nga yapi. Yesya nga ulindo batalon. Ban yang hangne. Hagane ka duan ka dupan. Ban raya ka medjongo. Ban raya ka snam jongo. Kane kalong ka jimbit jongo. Usya nga. Bad usya yapiru. Ban pediyang ya ka med. Hadu katno ngilesting ya ka med ka snam jongo Jesus Christ bonsin. Niya tay niya halor kamet barkas nam jongo Chris haba ujisu ula shashitam marwe halorulum Calvary nagabendaban kerlalong ka jingisene jimbalay yangi kendreng ngikren sarong ngikren start niya tay niya halor kane ka jingisene ka jongo bagiyong Day na marka borjo nga shimet, nga yang, nga yag, nga treng, nga kamay, nga start, nga rispa. Babij mangi ko himen ko para, ngi barong ilong babij. Ban perkat start, banong kalembleru nga labanim. Kalam jisu, kalam ka jingisene jongo, ngimdon jingim. Kalam ka jingisene jongo jisu ngimdon jingim kindi yatru haka parte don lese bon ki beri kiong ho ngimane ngikinia de na marka tangi obor don ki ve pat ki jinkinia light no yak jinkinia jongo jisu Christ halrulum Calvary lada mangabad mapingyong don ki ve pat ki jinkinia kilaban wanra bor halo jonga pikrentok JINGKREN ya ka jing SHISHA, piburi ya ka jing SHISHA. Ko himmen ko para, ngidon tangkawe ka jing SHISHA, bau jisu ulayap na gabenda jongi.
ngidon tangkawe ka jing shisha bad how jisu ngidon jing ma pye ki pop don kiwe pat ki bale ha ka parthe ne ha kino ki beneng ka bangikon balaban ma pye ki pop jangi ngidon bon ki niam ha kene ka parthe henry don kiwe pat ki niam ba ang ubale jangi ulaban ma pye ki pop jampi tangu jisu ulaban map yaki pop jangi wat nam kain sting yaw jisu wat nam pajingay naw jisu wat nam snongya ya ka jingit wat nam shatkala ya ka jingit wat nam jingay no naka tolong jang ka jinga e wat nam jingay no naka tolong jang ka jingi sne jang oble ya ro yaw try hallelujah hallelujah ko himen ko para ni deben kain kordor ya kanegasngi namar ujisu dan gabor ban penkud yangi ujisu dan gabor ban pelai lud yapi naga jimpang naga jingshitam jampi kaperte kabad barabor yaki beri badan doksa kaperte kawad ya ke beriu badan jingstad kaperte kawad barobor ya ke beriu barispa kaperte barobor kawad ya ke beriu badan gabor ka ityar ha kaperte henry mangi ki kristan ngiwad Yahweh ubele ngiwad yaw Jesus Christ ubadan gabor halor baro kaspa jangga parte halor baro ka kindo halor baro ka jingstad jangi kamlong eye hakamat ka jingstad jango ble kaning ni deben snawuto shay kadar yaro yaw try ko himmen ko para pikkolo ine ban pindam yalade hakamatu ne Jesus Christ Nazareth ubakaloy ban penside ko diangi dagas nam jongo pikloy ne ban pidiang yaga jingis ne ka jongo bele halo jompi ne pidang kren sarong ko himen ko para ngimdon kiway pat ki kerteng light no ya ka kerteng jango Jesu ulong jinus ulong uway usipay ubadon hake jango Jesu ulong uway na kisipay jangi Roman ubadon benda bansa siya sanar panalang u Jesu Christ yenda la pensi siya badbaro arngot kinong do sa silyang jango Jesu kilayap. Ulang jinus, ula raya usum, badula dung siya krum jango Jesu, ban pinsi siya bau Jesu ulayap. Namar, kikwa ban pinhyarno, yaka metiap jang kibayap syua ka sabat. Namar kata kalong ka sabat kabakam kraw. Jingkawai kalong kabakam kraw. Badu long jinus uladung syaka krum jangu Jesu nang dalam mi yaka bat kasnam naka krum jangu Jesu. Badu long jinus ulang uburiyo baduna namar ulang uburiyo basili yang kemat. Ulang uburiyo basili yang kemat. Bat kadba uladung syakrum jangu Jesu kalami ya kasnam bat ka naka krum jangu Jesu bat kasnam jangu Jesu kala hap hakikemat hakakemat basiliang jangu bamyo ulam matla siliang sisendon kakemat jangu kala pernai bat kakemat balajad bamyo kalastang banyo biang kakemat jongo kalayo jingim kakemat balayam kakemat siliang jongo kalayam henry habakas nam jongo Jesu kala hapha kakemat kala imbiang kane kalongga kambala jangga jingis ne jongo Chris ko himen ko para
Buon na padeng jangi ngilong kum ngulong jinus. Ngilong siliang kemat. Mga bad mapi kindup iyang aru. Ngilong kiberi ba siliang kemat. Ngimyoyi bon kieke baro babha. Ngyoyi kieke baro ba mindo yang shimet. Buon gilong jinus kidon hapadeng jangi. Buon gilong jinus kidon hakayim lang salang jangi. Kilong siliang kemat. Ko himmen ko para. Nagabinda kilong jinus baro. Kadon ka jingkren how Jesus Christ. Kadon ka jingkren yang abad yapi ngi kilong jinus. Ban yoyi baro arli yang kemat. Ban yoyi ya kabaneng hakamat jangi. Dan bon ki beriyo siliang kemat. Dan bon ki kun basyong hangne kikili. Mano balaban pensisya kadon kabaneng. Mano balaban krensisya badon ka dujok. Mano balaban krensisya badon ka dimpen kuit. Ngilong ki basili yang kemat. Banyadaya ka jinglong jangi. Banyadaya lade. Na ka jingle pala jangi. Ngiyong kumno. Mano balatip badon ka baneng. Mano balatip badon ka dujok. Mano balatip badon ka dimpen kuit. Sili yang kemat. Henry Jisu ang kumno. Banyum jatiyaw ya kemensiam jang beriyo. Penito hikaya ki siapa ang kajingis ne jimble. Bakin yung poy siya dujog. Bakin mensiam hadim penkuin. Kiniyo chingaye. Da kajingis ne kajango bale. Ban kher siya baneng. Ko himmen ko para. Ngibaro. Ngiyim na gabenda ka baneng. Ngideben train na gabenda ka baneng. Ngideben ngait na gabenda ka baneng. Kalam ka baneng. Kaya ka jing mo jampi. Kaya ka jing mo janga. Banlong lindo. Balenga don kambanino. Yakikimiki pa. Balenga don kambanino. Yakihimen ki para. Banwan siya jingay na Kerala siya dusyane. Lada omde ka baneng. Balenga don kamban siya shitom. Nagabenda kaspa. Yem. Nagabenda ka burom. Yem. Henry, nagabenda u Jesus Christ. Ubadap daka jingis ne yang abadiapi. Banyala piapi syapang kane kakubor. Ngalayino yakikimiki pa. Ngalayino yakihimen ki para. Ngalayino yabara ke jingleni yam yak jingkamen jangi haka snong janga mindakasngi veikun persa janga yato. Henry ngamdon lad. Nyamar ngalayino yakibaro namaru Jisu. Ngalayino yakibaro namaru Jisu. Pilayino yakieke baro nagabendau Jisu. Pikloineyem banino yakapop nagabendau Jisu. Ngamshim kerpadiapi banino yeye palad. Hato mapikloineyem banino yakapop jampi nagabendau Jisu. Balasashitom nagabendau jangi. Katnangot ki basyang hangne. Pilaban rai hakene kasngi buram janga jingisne jimble. Ngan kala kabamod. Hadu kane kapor. Ngala im lingkar. Ngala im patar. Ngala set kala bongod. Ngala klem. Ngala im auria. Ngala penjod ya ka jingim jang ki babongod. Ngala lebben ya ka met bagas nam jang ukris. Henry. Minda kasngi. Hakene kasngi buram jangga jingisne jimble ngarai kod ban paino bak shautrai kum ka Maria Magdalena haba kala yang saki ya ka jimmi pa jango Chris kala mare bak siya ke sindran siya ke apostol banong ujiso ulamipat na kibayat ka jingkren jangi kamshim lakod Kajingkren jangi kamshim lakod. Ngidon jingkren. Namar uble jangi ulang uble bayim. Uble jangi udan hapadengi bayim. Duna ba kiniyam ki bayalap.
siapang ubele bayim. Buon ki kun ki yalap siapang ubele bayap. Henry mangi ki kristan ngiyalap siapang ubele ubayim. Ubele bayim. Ubele bayim. O Messiah, o Chris, nagatagadaw ka gospel mendakas ngingiyos ngo ayo. Ha kalinong, jongo, laha ka gospel jongo yaanis. Don bun kiye baro kabaw Jisu ulale bun ki kambala, bar ulang Messiah, ulang ukun ubale, ulang ukun ubale, ulang ukun ubale. Katno tilikiniam kiyalap siya pangukun ubale. Amdan. Tang mangi kikun kristan. Ngilaban nong hakajing slor. Ngilong kikun jang ubale bayim. Ngilong kikun jang ubale bayim. Ngidan jingim. Kane kade ka kubar ko himan ko para. Wat num im hapadengi bayap. Hapadem wat nam jid banim haka jinglong bayap. Habaw Jisu utarwa hangi yakalat kalindi banim temai im koy im bado haka balajap halor ka jingiyam. Kane kade ka kubar janga barjampi. Yaro yautray. Wat nam yaro yautray kum kibri bayap. Yaroya utray kumubri badon jingim. Hallelujah. Pidon jingim ne pidang im ne menda deina maru Jisu. Deina mar ka jingis ne ka jangu Jisu. Deina mar ka snam jangu Jisu. Kum ulon jinus ngirung yoi. Ngidang yo jingshay na kaktin ubale. U Thomas ulatwad yaka krumjung o Jisu. Latwad yaka jimong hakikti ki jajung o badoong. Ko blay junga, ko try junga. Ngange, ngamartatin syu. Bamadon hapadengi bayim. Melamipat. Ko himen ko para. Hino yaki kambaya baro. Buna padeng jongi. Ngidle yaki dead works. Buna padeng jongi. Ngingop haki kamayo. Kambayap. Jisu don kamayo nangi. Ki kambayim. Pijid mapi. Way. Pikwaban le yaki kambayap dead works piyim nagabinda ka jingyap ne piyim nagabinda ka jingim bam jukut ko himen ko para kring yaki kro yaki himen ki para jongiro ki bambat padiang yaw Jisu piki himen ki para na ki kinhuan kristan nga buram yapi nga yid yapi nga kaloy ben yarap yapi namar uno ukun bawan ban paduay hakamadyo nga ngamju karngakli kam dame nakikinhon kiba yasilok badngi Henry kaway ka jingkarpad minda kasngi hakene kasngi boram jonga jingisne jimble Pidiyang yaw ne Jisu haka jingim jampiru lada don kino kikun na kino kikinhon kristan pidiyang yaw ne Jisu haka jingim jampiru haki inga sem jampiru wadnam karngakli namar kane kalonga kubor jongkane ka JUK jingis ne jimble kalonga kubor jongkane ka JUK lada pikarngakli kumno ko him para pilaban yo jingis ne na uble hikaya kikun jampi keren haki jingelang jampi ngiro nginstang banduay hawu Jisu ubala pau shaka fostina bakuit shapanga jingkordor ladapi don ki himmen ki para na ki weipat ki kinhon yetulam yakiro yakane ba makiru kinyo yaka so ya uso jongkane ka kubor kabau Jisu la penpau lam kumda ngilong kapanap bungi Katolik ngilong kapanap
Ngimju hikaya ki himen ki para ki badon kamro banitu syapangkan ke kubor haki bale pimbat ong ye ki wei. Uji sum shimla ki kaya ngi banlong kapanap danom de ne kumno. Uji suang ki lei setelah ka perte yala bia kene ke kubor babha. Yala bia kene ke kubor babha. Dondru bon ki kon ha padeng jongi ha ke imlang salang jongi ki bambat padiang ya uji su hado menda. Don bon ki kon ki ong ngila biang ya ke niam try. Don bon ki kon ki ba sakut ha ka jinglong jendil ki bam padiang uji su. Shua banwan jisu manga bad mapi ngilong jendil daniom de. Shua Kajingwan jisu ngi barang ilang gentil mano balong ki jait ben ri balajit tangi ju henry lemba kajingiap uji sula plila dia kajingin naga pinda ki gentile baro naga perte gentle naga tagada uji sula wanshane naga tagada uji sula wansha kerala ngimde ki ju pimde ki ju kilong tanga ri Israel henry mangabad mapi ngilayo ya kajingit namar kahima jongo balek kalastang ban parkeleng kahima jongo balek kalastang ban yar namar ki apostol minda mangabad mapi ngilong ki apostol pide ban yalap yakane pide ban yalap ya kajingit sene jongo Jesu haki himmen ki para lam komda kabakut ke jingim jambi shua ba pin kiu sha banengu ji suang apshua khat sakat nongut pila ong syapang ke jingi sine ka jonga ngi ha banai jingke jing dia ko himen ko para ngin stang banyalap yaw jisu jingi sine jimble ha ki himen ki para baro nginom set ke shindur yalap Lese pimpat nang banyalap kumba yalap mga henre pinang banyatuk kana pinamban keren bat ki paralok keren siya pangu Jisu ulang ublay bayim ulang mesaya unsa penimyanga badiapi baro jingesene ka jengo balay un map iki pop jengi lese pidang sausi namar ki pop kela kabamod paino siyaw Jisu un map yapi un map yapi, un penkud yapi. Nagataka daw, ngitur siya ka sendop plapop, kalongga senduk jongga jingisene chimbalay. Uji sulaong siya ka posti na bakuit. Siya linda jongulindo, ulong uparda, siya linda jongga parda, ngadangap iya kinongpop. Senduk jimplapop, kalongka pung jongka jingisene jimbale shalinda jongulindo kabapiyoi uburi batalot kumbalang mapi manobadon yaka jimpensale kalongka jingdon jongu Jisu tur shaka sendo plapop pediang yaka jimmap kela kabamut idiaw Jisu pendema yaka jingade jompi ujisu udangap yapi iwe ko himmen ko bara da kabara yaka kiu jongka jingesene ban yalam yapi shaka pung jongka jingesene ban pinsum pinsai pinkod yapi nakapop tolong kibakaloy bandup yomat pura yaka neka jingesene ka jongobale one pai shau Jisu pi ke bala sakama wan pai shau Jisu pi ke ba kren korper sha Jisu wan shau Jisu pi ke bampat play ka dono jambi hau Jisu u Jisu u api u Jisu don't come yapi u Jisu id yapi unsa kudup yapi ko himen ko para da ka jingid sene ka pribya lagi kemat jambi Jisu beid
Hakenega sngi borom janga jingesene jimbale. Ngi wanchame. Daka ba pendrit yalade. Ba kaneka kubor janga jingesne jimbale. Kan priang shabar ki himen ki para. Don buon ki himen ki para jongi. Ki bampat tip shai kai kaneka jingesne jimbale. Yarap yang iban ki kai. Ya bahar ki kinhon kristan. Ki bampat don jingesulok bat kabalang. Henry makiru kilong kikun jame. Ay ba makiru kinyo jingisene. Ngay tiru ya kinompop. Ngay tiru ya kibalasa kama. Ngay tiru ya kibampat pediang yame. Kumunong penim haga jingim changki. Ay ba makiru kilong kikun jame. Babaro mangi ngilong kaway namar ngihaban poy siya kaju kajaka kabamelabu nagabenda jangi kalong kabaning. Yarap yangi. Pensle yang iko Jisu lemba ka ktin jame lemba ka jingdon jame. Enya ro ya utray Jisu Christ